Ka 13 Annual Diocesan Youth Convention jang ka Nongsoin Diocese Catholic Youth Movement Kelab Poino Syabukut ha ka khrar tarik mentau benai ya ka balas dang ya ketika jing kenduk lang ki khun samla na duk ka tarik mentau benai ha ka sing penkut ya ka jing kenduk lang ki samla ka balak penlong ha Divine Savior non ba parish Nongsoin Diocese lawan ban shimenta de ki hajar ngot ki khun samla kentup ru na keleng jokari kasi ki ban ki parish boper ha ka pot khandai steng step lasdang ya ka mas bekut da ka jingilam jingruai na ki kwaya pelayo ban puli ya ka tin jong blei du Father John Albert Rintathiang wadi Diocesan Youth Director ka Nongsoin Diocese wala ajing krenru the Reverend Father Ansem Nonglang wadi Diocesan Administrator Nongsoin Diocese ha ka juk pot kong Vicar General bat pelayo ru ban pendep ya ka jing kenya mas bekut Hampasam ya ka tin blei ulong bakum kinong syarai ni kino ki bala khamsan lada ki kwa ban sengong thu ya ki jing ni jing dan kam jing ki khon samla kadai ya kita bakinya kendu bat da kabaya don lang hangta ngin sala wan song thu ulong balengi dan kam ya ki khon samla mangin penrung hakikam jang ka balang kata kalong ka jingkli jungu ka jingmut kalong ban penki biang ya ka balang limba ki sur jingduai ka balang ka charismatic bat kin penki samla biang ya ka balang da ka jing sirham jangki utra Jisu Kris wanra ya ka jinglong samla ha ka prathai ka gospel ka pen ya ka jinglong samla jong Jisu life house nam kerta ha ka jingim jungu upen i kemno ulong ba kongo ya ki kme kpa bat jujngai no kpa ubah beneng bat uju sngap ha ya ki jingkren jong mesim khod hani haba phai cha ki jinglong jing ki khon samla menta kolong shisha ka ba mitanat shu nomor ki jingbe ya karong phang perthei bat kila sha penjat ha ki internet ki television bat ha ki mobile phone bat sisien bala sha pengop hakum kini ki jai lasdang bandu no sendan ya ki jing smart jing sting ban khrekot ban let school balas dang ban telor ha ki jing mat jing perkhan Ula ongru baga syongkha syongman kadai belak bu do blei nong bu nong thau balong yeng longsem balong kur long jaj henai lada ngi mot hok pinyo ye jingkershan bat pinyo ru ye jingkerku henai lada ngi kendeng ngin ngat ha jing tim ula ong ko samla baro kini gi jing ki jong phi ka ba phi kendo om dei tang gi jong phi henai kadai jong ka balang bat iki mlang salang bat iki long kmi long kpa ki blak san lang ramba kadai lang ru ye ka sensyar kadar Ulong ru bakilong kamlu bat pidai bandan ya keding ban penme ya ke ban kelang na ke basdang ru na do ki yang kesam la jong ningkong hendai tu da kemau ban kiar na ke jing pertu bot ya ki ki bom ya haw na malada persang ban subut kalong tang ki ki bom dan jingmut hendai banang ban le na do ke danot tang ya ki ki bom mentoi bat ki ba om ban supertu bot ya ki wei hagano phai singi la pun bot ya jingkerku ha ke sakrament bala alam khmat du Father Jitandar bat ke jingkren ni Reverend Father Bernard Pala halor kapang bat penbot akerinsan ki samla bat kiwe ki program hadin kini la penher reklama do ba Pius Marwen bari MLA karan kor constituency bat nakaliang kinangilam kila penbana ba ke jinglom lang ki samla kan salong biang ha walang parish house name Arjar Arfuar bala pun kot ya ke jing kenduk lang ki samla da ke jinglek kemen sya bikin phai shalaki yang kisam syapram yin bersamla banjo kami kan samla banlang ni lam ban ai kam lang tok ka balang ka banidon kilong pa kilong kuni kiwei pat ka leher san kata dari sini nakan mau haba yo balik keren balik kun samla uang fadal hasilong ngalong ni lam nongkit kam snong bat ngatarai balik ha namar don sin tipek sanga ikwa odor jing ai jing chunga ngam sarong henrei kalau kita lakon bas islam kita nalor kita ha ka jakapuli college melalong leader
mengalam Henry hakabalang tat ngasih kok lu ngatre kat bang ngatre lang Henry ini dapat kata kecil itu yang ngamiyok belong nom ya lam ngaong sama kelelek ke bahasa bun kelapan pau kata kecil kok lu jumpi kecil sawit jumpi kata ini belong apa kabalang kelelek jeni nengkong Henry uniu kena sama upastat basyamhang iba idan jinhun yang kata kecil jubab jangan lesu kuat banyak berdong kae apa kecil mur culu kuat berpempal lesu kuat banong banyak berpalang akas saindur ban peniyat ya kabalang kabamut undai tang balik ikam undai kuat ban pelan-lan ulun sama udah terang dan lang kami ban pelan dan yuk jakalang hak platform hak jaka balang ban ya iklan ban sanjur lengkap yang kata balang ngahi marwai hakini Islam ditilong lendok jangan ayat persyang dan penerung kun samla jadi haba penjahat hakam ya ngasu yang perkat hadir balai ni syong banyak tai banyak tai bahang tok kebalang dan penerung tu kat ni dibentar jiong sama tok kebalang dah apa wanra yaki sur jiruai asyok mesin kembalong karismatik pakom kata sapan gurpat tak jilek niam pada banyak kata kaba ngamur berong tungin penki samla biang pabiang ya kabalang bagi kamsir hanjeni utara Yesus uanra ya kejilong samla hakaperkai ka gospel keperi kejilong samla jeng Yesus lai posnam karta ula samla puraba ujisu peri ya kejilong beriu jeku kemeni kajingedei bakajing snok jeku berpa bahabeneng kamsian la pelong ya uban cengai ni ukok ngu ya kekeni je uka Maria u Joseph pating kun u kem usalang baki beriu senam u Jisu kamu beriu kamu samla baik keno ulong lang hayi hasem bat hakaji kepor u je yang snap ya kaji pasiau jang mesin ukut hakaji kem kejen uli ya kaji kem jadi ukut Hamtame kiri samla kita ketik ya pergi kun samla. Kajinglong jingman jadi kun samla saudong kepertai barhangi haki jaka haki kan jeniluk kalau ke kebab internet kebab ipun syuk tentang kalau siapa palak put aduh bawon rak kita kajing lak lain kajing Vietnam kajing kelam lik on kajinglong jingman jauh kun samla haknya kecuk-kecuk kajing lu haki advertisement berper kalau orang sisil mau advertise beauty cream bertak pen internet tak ada unik kilat nak kajing sti kajing ran kajing long permen bat terikut terisamla pen saudur pen tiukulap ya kemat tinggi dor kan khas pak sengka baru ayamu ngejaya pak dam yo su ya ni jita ya ni jing no takmat kan serangan asyak-asyak semacam itu berhadin itu pas sedang bantok di sikor kan menunjuk yau ni cinta takmat ya be ya kesepah itu semua kepertai kajingnya day kajingnya long parlok bersisa kalau dunok labelak kajingnya day bersekri yau belai ladu nak sudan yang ikut samla kajing syarong ke umbak ke unsau jauh di media lapat hai cengket nabar nang bahaban pendengkam yaki lasu syak penjat di internet di sinema television mobile phone sisin bala syangup kalau kerni hukum kini dijat lasdang banduk nak sudan ya kajing smart kajing sting dan crackpot dan lek school dan lek kelas lasdang berkelor sakit jengmut kecil perkat keperdaan cuti kecil long jeman kelak berai kepengut sama hak kurim yuk kudai kita paham hukum kini persyak ya hukum jeng belai
kibat ke balangเลยละท่อมอย่างmungkin ini kisang sama ki ong kamu ni nama berkat ya lek kunci kasang kala man gede berabu bentar do mulai labu bentar do mang tawi manong yi long sen manong kur long jat man roy pas la timur hok barok di kerjaan yaki penelatan bersih pada KJM barok kesakin setelah penelak jika khusyuk ada KJM nyuma kon samlah kini KJM berakhir kepada negeri ndai tang kejongki KJM ndai tang kejongki KJM kedai langu ya ke balang ya ke imlang salang ya ke long kli long pa kibalasan larbat kadai langu jongka sinsyar kada